Nabulok so amin yanan rosas, undakil kumoy turok ya rosas, undelaptan unuranya makmaksil, ang gapoy makapanday tan labing-labing, kumun amin yate de berat na putlan, amin ya sing-sing kumun na latian, amin ya tsokolate na kikilata, tan saray mangan un sakit sungipenda, amin ya lobo ag nakarkaay dagem, tan say kuryente erpenda kumun, amin ya plaza et ikapot ya amin nagawatan ya amin no Feb 14, ang gapoy manlilikat no Feb 14, ang gapoy Valentine's Day no Feb 14, latilan tampulad Feb 15, no Pebrero at kalendaryo kalyo. Nabulok so amin yanan rosas, undakil kumoy turok ya rosas, undelaptan unuranya makmaksil, ang gapoy makapanday tan labing-labing, kumun amin yate de berat na putlan, amin ya sing-sing kumun na latian, amin ya tsokolate na kikilata, tan saray mangan un sakit sungipenda, amin ya lobo ag nakarga ay dagem, tan say kuryente erpenda kumun, amin ya plaza et ikapot ya amin nagawatan ya amin no Feb 14, ang gapoy manlilikat no Feb 14, ang gapoy Valentine's Day no Feb 14, latilan tampulad Feb 15, no Pebrero at kalendaryo kalyo.